may kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamad madlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. akat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto polos makaala. Anya? Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Saan mo amay baba, ti tao anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Pakla kan samot pare agapito. Nay, apay anak ko nam tikasta, pare Roland. Kasanasan kang awagan iti bakla. Ket sikat ikanayon na makitkita nga aglablabay ti lupot yo. Imbis ko man nila arni nga asawam taglaba. Ay, awan mo dakes na, no lalaki taglaba iti nagmurangan may, pare Roland. Ay no siyak. Jak itulok asyak taglaba kadag iti murang me. Ni bakit ko ati paglabag? Ay, Kasta ti malalaki. Ibaon na ti asawa na. Sana kasken ka, kabutang mo ti asawa. pare Roland. Ibabain mo ti padam malalaki no kasta dar aramidam. Si kakit din taglablaba. Kastam ka dilatan? Ay so, sisong awan ti asinso di pa nagbiag yaw. Tadi ka mo't agtrabaho. Kay kayat mo kit din taglablaba. Kayat ko lang nga tulungan nila arne nga asawa, tamabambanog mo't niya gaw-awer katagit anak may. Oo, ti kunamkit day. May salasaw ni bakit mo, kumkumyapot kan, mabutbutan kan. Ni pare may. Awan pa'y sir-serbi malalaki, taglablaba ka. Imbis kumaan nila arni ti mga ramid iti dayta. Bakla! Saan mo latan at tutupan ni Roland? Among matan ti ugali day jay akaaruba tayo. Jakmet ket tutupan, bakit? Binaybay aklat ta na sumana o ije paraangan ni taylaeng. Ay, saan anasaya ti kas jay nga aramiden na? Apay, no naglaban ti may sa lalaki, maawaganan a bakla? Bakit? Ay, dayawon kakit dilakay. Taam mo atulungan nga asawam. Angam day jay a Roland, day tala agsugsugal ti aramiden na. Di na mo atulungan ti asawa na. Kanayon dapay nga agapa nga agasawa. Wen nga raw. Ay, baybay am nga awagan na ka iti bakla. Ta saan mo't nga agpaiso. Isua ti bakla, taapaan na ti asawa na. Nalabas mo ti panangkan kan tsamukin ni Pitong akaro ba tayo, Roland? Talaga mo ta pamaklaan day japitong nanakulasa. Gaputa saanan amatagtagaray kan nalay ngaglaba, awaga mo iti bakla. Nagagatto, pay ni Pitong. Anya? Kanayon ti panang dilaw mo kan kuana. Adda pagsasao, ako na, Roland. Di mo maibabati tao, anapa kumbaba. Ha? Kita, oray no pagsasawa mo, unkat di nakalat tutupan. Dengdenggan na lang, nagiti bagbagam. Pakibiyangan pa ti panagbiagda nga gasawa. Apay baknang kaya, tay bagam nga awantasin so ti panagbiagda. Nanakulasa. Adan to pa'y utang mo kanya ka di mo pa'y nabayadan, Roland. Agbayad kan, tasingiran kaitan. Apay ngamin apagpupudutam ni Pitong akaaruba tayo. Kat awan mo ti mading aramiden na kan karolan. Masikuranak nga ro na makakitkita kan kuha ng aglablaba. Ati na pa'y tay babae no, galgal. Na, ay katkasta na ti biyag Tultulungan na nga rod nila arni nga asawa na. Di mo to pa'y maaramid kanyak dayta. Ay, samardeng ka man Marseng. Malalaki ak. Diyak kayo ti mapan aglabay ti nagmurangan tayo. Kababayin dayta nga aramid ti lalaki. Anya? Babae ti aglaba. Kaya nagluto dito balay. Saan kat lalaki? Ay, talaga bang kain ti utak mo, Roland? Na? Di mo amaw ti sasawam. Babae man kan lalaki, agpada at trabaho na amin dayta. Agluto kan aglaba kan dadumapay at trabaho iti unag ti pagtangan. Anya? Agyaman kakit di tasyak amin ti aglablaba kas kadaglut-luto. Saan kan nga babaon?
Anya ti kaya't mga asawan, Marseng? Anya nga tano saan akon nga aglaba iti mureng mo. Ibaber ko laang dagiti badong anak karugrugay. Padasam nga ibabor dagiti lupot kaw, tas ikati ibabor kaw. Ha? Naglastog kan tumit namin ngagsasaw. Gaputan na pa kumbaba jay tao, inkakit din luklukwan. Ibagbagampay abakla. Talaga amat namin. Ay apo, tapno ibagak kang kamarseng. Masikura na kamangkit kita ken kuana amang kay kayang itibatya. Nukas jay nga aglablaba. Ay apo matay na. Naglawat idalan dito parangan. Apay nga taya, si kapay lang mo ti masabat ko, bakla. Ay, pasensya kan, Roland. Among pitong, adaman malmalas mo. Ha? Tunggal masabat ka ngamin kat agmamalas sa kiti sugal. Anya? So adjakon mapaniti sugalan. Tama nga no, maabakak tanay. Si kamot tan tinasabat ko. Roland? Oy, di naman kita ang nakasta. Jak kaya ti panangkit kitam kanyak. Abay, kursunada na kaya. Tapay akas na ti panang pereng mo kanyak. Sige, labsan ka pwede ti dalan, Roland. Paano jawanan bay na pitong? Nagalas ti panagnana. Agkinikinikit eh. Ay hapo, bakla talaga jawanan bay. Ay husto ba, ti pagsasaw ako na ni Kabsat Kula sa Roland. Saan mo ang maibabati tao, anapakumbaba? Oray kadimot si kananan. Kastamat ng tibagbaga. Agipulpulong kanyak ni Marsing nga asawam. Kanayo na pabainam ni Agapito o nakasingsingpaut. Saan amatagtagaray? Nanang. Nagsasao ka kung namlan asino kaabak nang. Katawan mo't nga rod limpyo trabahom, tamapmapan ka mo't lamakisog-sugal. Nanang. No nangabak kalat basit, ibagamon ananam ayon ti biyagmaw. Ibagamon anabak nang ka. Mabalin ka din, nanang. Di kayo sumanauman dita. Apay nga nakanunungan nyo dahi japitong kat kabusbusor kaw. Dayta nga rod ka, Roland, anak ko. Apay aya pagbubusuram di tao nga awan mo ti madingar aramiden naken ka. Ibabain na nga raw, dagiti kaskada kami ang malalakay. Agasam, isukit din taglablaba di karayan. Imbis kumani bakit na taglaba. Ita, patsyakon, tinaibaga ni Marseng idinaminsan nga aldaw. Ano dayta na ibaga ni Marseng, nanang? Asi ka ti rumbang amaawagan iti bakla, tanaglaing kaso baaw. At dapay ati mo ababae no agchismes, saan amalakdan tingiwat na nga agsaaw. Buisit. Naabak man nun iti sugal. Agsasaro nun ti pan nakaabak ko. Malas at... ay tawanan ba'y napitang? Isuman nun ti masabat ko. Anya mo ti napan nakairanranana. No kaano nagmalasak iti sugal. Iso mo ti pan nakasabat ko iti kabusbusor ka tao. At day tantawanan ba'y? Roland? Ay, mabit man lang pitang. Ay, apay ka de, Roland. Apay ka na yung nagsabat ta dito. Sa di na ti papapanam ta ka na yung ti pa nagsabat ta. Ay, mapanag iti balay ti kabsat kaw. Anya? Amo ko, no, apay mapan kayo ti balay ti kabsat mo. Mapan mo ilablabanan niya. Ay, kwa. Among pitong pasali-sali kayo ti dalan ka. Wano, iran-rantam ti pa nagsabat ta tapno makita nak. Siguro talaga kursunada na kanya. Pitaw. Sige, panawan ka pa'y Roland. Amangan no, orayin na kung ti kabsat ko iti balay da. Anya nga tano saan kan nga agawid dito'y balay. Taagnaad kalaangan ijay sugalan, Roland. At dayta ka manin ako nakmarseng. Di nakman sitar-sitar na kasta. Kababayin ka dagiti ka aruba makangkangig ka. Ibagadan to kiti nakapadpatak da japitaw. Ay na Roland, di kan matatao dito'y balay. Jak amo numangmangan ka pa'y wano saanan. Tasan ka matan nga agaw away. Jak nasango tinangan itayan. Tanay masak mo tinagsugal. Anya? At ka din naluto si daan dita. Inapoy laang tiyada. Awan ti gatang ko iti sidaan ta. Ingkamot ngamin isugsugal ti kwartam. Imbes ko mga igatang mo iti naimas asidaan ta. Guston, di kan sumanaw dita Marsing. Tsak kaya ti kastang ugali ba? Anya? Di nakipadpadak ni Pitong ang mabutang itasawa na. No shock, ay saan nagbalin ti kasta? No labsam pa'y tagsaw, para manan ka talaga.
Aw, adto iti kwarta, bakit? Ay na, adamanan yawat mo akwarta kanyak, lakay. Ay katuan bakit? Orno ngem dagita akwarta, ngay nyawat ko ken ka. Agurnong taki day, para ka dagiti anak ta. Ay na, agyaman ak unay, tanagsingpet tinagbalin nga asawak. Impatarimaan ni Manong agaton ti TV na kanyak, kat inikkanak matin iti sangaribaw, ay kat inawat ko matin adagos Ado nga minti amom at trabaho, lakay. Iso asaan ka amawanan iti panggedan. Amom ti agtariman iti appliances. Amom pa iti agmekaniko, kan daddo mapay. Gapu amin day ta iti padas ko iti biyag, bakit? Inadal ka tinagbalin at technician ken agbalin a mekanikaw. Ala, mabit lang, tenak man gumatang iti naimas asidaan tayo. Amok mabisin kayon. Urahin da kun kadag iti anak ta diti balay ta mabibi itaklaeng amapan gumatang iti kanen tayo. Buwis iti gasto pa nagbiag. Awan pa'y makukwarta mat. Ay kat agsapul ka ang tapno adda kwartam. Dinakman diktaran, Marseng. Amok, tararamidag. Naglaing ka nga agsaw. Ngam awan mat ti aramidam. Naglaing kan tupay nga agsugal. Hoy, Marseng. Lalaki ak. Dinak isuro na niya taramidag. Ay narulan, no talaga matla ang alalaki ka akunam. Agtrabaho ka na sayaat. Ibagbagam nga awan ti asenso ti panagbiag ni Pitong. Ngam si kamat gayam ti awan ti asenso na. Sumardang ka man, Marseng. Masipat kan topay. Na, agpay sumat ti bagbagak. Apay ama kaungat ka ngay. Buwisit na talaga ti gasto abiyag. Pero muarak man lang. Awan ti baby ang iyong aura nagbartegak na lang. Adamot gayam kwartam nga igatang mo iti arak mo. Ngam apay nga rod nga agsapul ka kanyak iti makan, Roland. Naimos nga ron ti kwartak. Tenggatang ko iti arak kan pulutan. Dayta, ti madingaw galim. Kunamlan asino ka bak nang nagsasao ka, ngam awan mo't gayam kwartam. At dayta kayo manin ako nak. Apa ka na na sirmonan lak. Respektuan niya mat ate kinalalakik. Sana kakas kinipito nga kabutang na tasawa na. Apay, kabutang ayamot ni agapito ni Larny nga asawa na kat saan mat. Saan dala nga agap-apat kanayon da nga agkinkin na awatan nga agasawa. Di naman isakit na dya bakla. Takabusor ko na dya tao. Ibabay na una yung tipulimi alalakay. Anya, kabusor mo launay ni agapito, kat nagsingpot a tao. Saan amatagtagare ken nagagat? Anya na... Ano ka? Abay ngay. Day, apay ngay ngap aprusam day tachan mo, Roland. Kilahat nga rin. Simakit ti tiyan ko na nang. Ha? Ano ka? Na, Nagsakit mo ti tiyan ko. ay saus, Diyak may ton. Ti sakit na lang. Anay ko! Kas ka lang madandanagan, Marseng. Apay ka day? Ay na, intaray mi ija ospital ni Roland, Pitong. Inasitgak mat amin ng akaruba. Katawan mat ti mautang ko kadakwada. Ha? Inturturod kun ti masidagkan ka. Tamok nga dalata kwartam, Pitong. Mano ayati utangam, Marseng. Uray 5,000 kumalaang. Sige. Ikan ka iti 5,000. Un kayam. Anya nga min ti sakit ni pare Roland aya. Ay, kalat asim makit ti tiyan na. Anya? Di nan maibturan ti sakit ti tiyan na. Iso nga intaray min ija ospital. Nagsubliak di ti lugar tayo. Tawan na pulos ti kwartami. Mala, mabitlaan nga raw. Tain nag-alaan dyan 5,000 nga utangam. Anya ka na ti sakit ko, Marseng. Ulcer ti sakit mo. Una ti doktor. Anya? Naalam ka no dayta iti saan mo apanpanangan. Kan ko na ti doktor nga agtalinaid ka pay laang dito ospital iti sumagmamanungal daw. Taobserbaran da ka. Pangalan ta na iti kwarta pagbayad ta. Kanigatang iti agas, Marseng. Imutang akin ipitong iti 5,000. Anya? Jay awawagam iti baklaken kabusbusor mo a tao. Isumat gayam ti makatulong ken karulan. Anya? Kastala ti biyag ka. Jay kabusor mo a tao. Iso ti makatulong iti dakkel ken ka. Tay iso ti imutangak iti kwarta.
Kababain baikit din, Marsing. Talaga ka babain. Ang amtay ko nakngarudan. Kastala tibiyag. Ibagakan ka di bagbagada na ng apagsasao. Di mo maibabati tao ang napakumbaba. Tagtagiba sitam ide ti kabibiyag da a pamilya. Ngam si kamot ita tinatulungan da. Iso nga agbalbaliw ka kuman, Roland. Di dan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di mo maibaba ti tao ana pakumpaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Rafi the Wolverine Ignacio. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.